Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida Museveni n'umugore Janet Museveni barashinjwa uburyarya bugamije inyungu za politike ku mbabazi basabye abaturage b'Abaganda n'abanya-Uganda muri rusange ku byabo bitaragenze neza mu myaka 40 y'umuryango umaranye ubutegetsi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Perezida Museveni n'umugore we imbere y'imbaga ku cyumweru bazamuye ibiganza basaba imbabazi abaturage b'Abaganda mu giterane cyakoreshejwe n'umukobwa wa Pasiyanse Rwabwogo Museveni. Mu misa yo gusaba Imana imbabazi, Perezida Museveni na madame we ngo basumye ibyanditswe imirongo yumvikanisha kwicuza ku byabo bitaragenze neza byaba bibaturutseho cyangwa se bitabaturutseho. Bavuze ko bishoboka ko batabaniye neza abaturage ba Buganda aho bagereye ku butegetsi nk'uko babanaga mu gihe cy'intambara yagejeje Museveni ku butegetsi. Abarebera ibintu ahirengeye bavuze ko Perezida Museveni yaba yaremeye guhina mu mavi agasaba imbabazi bya nyirarureshwa abaturage ba Buganda kuko amatora ari ku mwotsi igitutu umwaka utaha. Icyo kinyamakuru cyavuze ko izi mbabazi zaba zirimo imibare yo gushaka kwiyunga n'abaturage ba Buganda mu rwego rwo kongera gusaba amajwi umwaka utaha. Hari aho Perezida Museveni avuga kuko yabanaga nabo mbere yifuza ko n'ubu byakomeza ndetse bikarushaho kumera neza kurusha mbere. Muri aya materaniro mu idini Covenant Nations Church y'umukobwa wa Perezida Museveni ngo mu byatungwa batari bake ni ukubona uko Museveni n'umugore we bicishije bugufi imbere y'abantu mu buryo budasanzwe. Bazi umusirikare ukunda kuvugisha imbunda. Abaturage bahawe ijambo n'iki kinyamakuru bavuze ko imbabazi bitaragenze neza ku myaka 40 y'ubutegetsi bwa Museveni ari izanyirejwe ko icyo ashaka ari uko Abaganda basanzwe bashyigikiye cyangwa niba batari yasi bo bene bamuvuga bakaza kuri Museveni ubundi nta kizahinduka. Mu isengesho Perezida Museveni na Janet Museveni bavuga ko binginga Imana ngo ubushobozi bw'igihugu buzakoreshwe neza mu kuzamura abantu basigaye inyuma mu iterambere kandi bakabaye barabaye abambere ngo ashaka kwiyunga n'abanyabuganda. Hari abaturage bavuze ko imbabazi za Perezida Museveni utazizera ngo asabye izo badashaka ko asaba kuko yakabaye babwira ko bamukiza umwaka utaha atazagaruka ku butegetsi. Hari abandi bavuze ko ihohoterwa akorera abamurwanya ntaho rizajya ashatse atari kwirwa tumwanya we kuko ngo icyo ashaka ari amajwi atari ukwiyunga n'ubwami bwa Buganda. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko muri izo mbabazi zasabwe na Museveni habuzeho umuhungu usanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Mpozikeni Rugaba ngo ntiyabyitabiriye kandi nawe ngo yazonze abanya-Uganda. Uyu muhungu wa Museveni we yakije umuriro hagati y'Ubudage na Uganda ndetse anashotora bigaragara ambasaderi w'icyo gihugu ashinja kwihuza n'abarwanya ubutegetsi bwa se. Yavuze ko atazi cyagendeyeho ngo Ubudage buzwiho kugira abantu barebare bwohereza uyu ambasaderi mugufi kurusha abandi ku isi guhagararira igihugu kuko Ubudage bushinzwe gufasha abarwanya Museveni biciye muri ambasaderi wabwo muri Uganda. Igihugu cyabihakanye. Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko gihagaritse ubufatanye bwose bwa gisirikare cyari gifitanye n'Ubudage nyuma yo gushinja ambasaderi wabwo muri Uganda Mathias ishobora kuba ari mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi no kuba nta bushobozi na buke afite bwo kuba muri Uganda. Igisirikare cya Uganda nticyatanze igihamya cy'ibyo kivuga ariko icyemezo cyacyo kiraca amarenga yo kuzahara gukomeye ku mubano w'ibihugu byombi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yahakanye ibyo birego yavuze ko bitumvikana ndetse nta shingiro na rimwe bifite nk'uko bitangazwa n'intaramakuru by'Abongereza Reuters. Amakuru yavuze ko kwibasira ashobora kudasanzwe kwabaye nyuma y'uko agaragaje impungenge afite zijyanye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Mpozikeni Rugaba umuhungu wa Perezida Museveni mu nama yabaye mu cyumweru gishize. Nubwo Perezida Museveni agaragaza gushaka kwiyegereza abanyabuganda abamurenga bamushinja ko ubutegetsi bwari ubw'umuryango. Umugore Janet Museveni ni Minisitiri w'Uburezi n'Imikino. Murumuna wa Museveni Jenerali mu kiruhuko cy'izabukuru Karere bakandwa n'abuzwi nka Sare Musare ni umuhuzabikorwa mukuru wa gahunda leta izwi nk'igikorwa cyo guhanga ubukire cyangwa se Operation Wealth Creation. Aho ngaho kongeraho n'umuhungu we Jenerali Mpozikeni Rugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Umuvugizi w'ubwami bwa Buganda yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko bashimye imbabazi zasabwe na Perezida Museveni kandi ko isi nta muntu ubashyashya. Agaragaza ko hari ibyo ubutegetsi bubemerera ntibubikore. Yagaragaje ko hari igihe abantu basuzugura ubwami bwa Buganda n'abantu ahubwo bagahabwa inshingano ziremereye mu butegetsi bwa Uganda, ariko yavuze ko niba byamuvuye ku mutima babyakiriye neza biteguye gukorana kandi mu nyungu z'icyateza imbere ubwami bwa Buganda ndetse na Uganda muri rusange. Perezida w'ikikaye ni UP Bwana Cyanguranye Sentamu batari yasi Bobo wene we yanze imbabazi za Perezida Museveni. Yavuze ko ari ukwiyerurutse kuko atatinyuka gusaba imbabazi kandi mu gihugu batavuga n'ubutegetsi bwe bicwa bagashimutwa abandi bagakorerwa iyicarubozo. Bamwe mu basesenguzi ba politiki muri Uganda bavuze ko izo mbabazi zasabwe na Perezida Museveni kubitaragenze neza ku Baganda na Uganda ari igikorwa kigamije kubigarurira ngo bazamuha amajwi. Umubano wa Perezida Museveni n'ubwami bwa Buganda ntiwakunze kuba mwiza kuko ashinjwa guhungita abanyapolitiki babo batavuga rumwe nawe ndetse no kuba yarateje agaciro ku karere kagasigara inyuma nkana mu iterambere abigizemo uruhare. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania bahaye ubutumwa Perezida William Ruto wa Kenya bamusaba kubuza abaturage be gusebya no kwanagaza Perezida w'igihugu cyabo Samia Suluhu Hassan ku mbuga nkoranyambaga. Aba banyakenya biganjemo urubyiruko bari kwibasira Perezida wa Tanzania uherutse kwirukana abanyakenya 6 ku butaka bw'igihugu cye bari baje mu rubanza rwa Tundurisi batavuga rumwe. Aba badepite ba Tanzania barangajwe imbere na Depite Jessica Musamba Tavangu
uhagarariye akarere ka Iringa bavuze ko badashimishijwe n'ubutumwa abanyakenya bari gutanga batuka umukuru w'igihugu cyabo. Abo badepite bavuze ko perezida utakwiye kwamagana urubyiruko mu gihugu cye ruri gutanga ubutumwa n'ibikorwa bigayitse bibangamiye Tanzania nk'igihugu ndetse bigaragaza ko itari ku ruhando mpuzamahanga. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko urubyiruko rw'abanyakenya ruri kurengera kandi ngo rwatangiye no gusebya abakorera rwitwaje icyitwa demokarasi. Ubutumwa butinye kuba perezida ruta turakwemera kandi twubaha igihugu cya Kenya nk'abaturanyi, ariko urubyiruko rwawe rwarasaze hamwe rutanatinye polisi ya Kenya ariko ruduhera amahoro perezida. Urakomeza buturwa urubyiruko rwa Kenya rudahina mu mavi, duherutse kubona rwigaragambye kugira ngo rutera amazi abashinzwe umutekano. Biriya bintu ntagahomamunwa kandi igihugu cyanyu kirigwa na habe niba ntacyo ukoze kuri urwo rubyiruko rwigize indakoreka. Abadepite ba Tanzania bagezeho bagira inama perezida William Ruto bavuga ko ibyo kwigaragambya bagasuzugura polisi y'igihugu kwa perezida Samia bitahaba kuko utazana akajagari ngo igihugu cyemere. Depite uhagarariye akarere ka Pandani we Mariam Omar Saidi yibajije impamvu Madame Marita Karua impirimbanyi yo muri Kenya yirukanwe muri Tanzania yagiye nta kantu k'akanyafa kijijweho. Uyu mudepite ati buriya Marita Karua yagomba gukubitwa bya nyabyo akajya kwivuza inkoni muri Kenya bigaha abandi bose ubutumwa ko Tanzania itavogerwa. Intwari wanditse buriya hari amakosa akomeye twakoze ntifuza ko azasubira ukundi. Ati Marita Karua n'abandi bari kumwe burya bagomba gukubitwa bakareka ibintu by'ubuginga. Ati ni gute umuntu yigira karaha akajya akava mu gihugu akaza mu kindi ngo n'impirimbanyi mwamufata akagenda adakubitswe izasigaye kuri Yesu. Nizere ko amakosa nk'ari atazongera kuba iwacu kuko kudakubita imbwa byorora imisega. Umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Bwana Musalia Mudavadi nawe yemera ko abanyakenya bakojeje bakinjira muri Tanzania nta mpamvu ifatika ibajyanye. Yemera ko kwirukana byari bifite ishingiro. Ntarava muri Kenya ariko mubwire ko Depite George Sonko uhagarariye akarere ka Kajiado West yataye muri yombi akekwaho gukoresha diplome mpimbano. Ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya byavuze ko Depite Sonko yakekwaho gukoresha diplome y'amashuri yisumbuye y'impimbano, bikavuga ko yabatariza amashuri yisumbuye ngo yarangize. Uyu mugabo umaze imyaka myinshi muri politiki ya Kenya abanyapolitiki wa kenshi ufashe ukekwaho gucura diplome. Agaseke k'amakuru mu karere ngafundikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatwe barwanya mu tura batangaje ko batuye umujyi wa Uvira no mu nkengero zawo bacurwa gufuna burune FARDC ingabo z'u Burundi FDL no bazarendo bashonje bayishiwe kuko iminsi yo kubohoza ibaze ntibyatangajwe no Dr. Skari Barinda umuvugizi wungirije w'ihore mu tura mu kiganiro gene n'ikinyamakuru BMC Africa. Dr. Barinda yasubizaga ku ntabaza y'abatuye umujyi wa Uvira n'abanyamurenge mu duce twa Rugezi, Minembwe, Mikenke, Rurambo n'ahandi bagabwe bitera amanywa nijoro. Ati cyo nababwira abavandimwe rero mu misozi bamenya ko inkoni hiri gihe atari ku muriro urimo uracanwa. Ati rero ni igihe gitoya. Yavuze ko bwari bakiri mu ishyamba babwiraga abaturage bo mu mujyi wa Goma ko bazawufata ntibabyemera ariko bagezeho barabibona. Ati n'abandi rero bagira icyizere tuzi ko abantu basenga cyane, icyo cyizere niba gikomeza iminsi ya Uvira irabaze. Dr. Barinda yavuze ko akagabanya murenge urona ko bakazi kandi ko bifatanije no mu bibazo byose ari nayo mpamvu basohoye itangazo ribatabariza. Ati tuzi neza ko imiryango mpuzamahanga ntacyo bamarira, ibibazo tugomba kubyikemurira kandi turimo turabikora kandi n'abavandimwe bamenye ko tugiye kubatabara vuba na bwangu. Abateye Uvira ntibahwema kugaragaza ko abasirikare ba leta wazarendo na FDL basahura bambura abaturage basanzwe ndetse no kubica muri uwo mujyi uhana imbibi n'u Burundi. Kugeza ubu urafise mu mitura rigenzura ibice bitandukanye muri teritwari za Karere, Kabare, Warungu, Uvira na Mwenga, mu gihe uruhande rwa leta narwo rugenzura ibindi bice muri teritwari ya Uvira, umujyi wa Uvira, Mwenga, Fizi na Shabunda. Barinda yavuze ko igihe bageze amatariki yo kwingingira Kinshasa kurandura imizi y'ibibazo bitera intambara mu burasirazuba bwa Kongo ko bazabyikorera Tshisekedi yabishaka cyangwa atabishaka. Naho Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Kinshasa Constant Mutamba yashubije umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Filime Mvonde ko adatinya gufungwa. Itariki ya 21 Gicurasi Mvonde yandikiye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kongo Vital Kamerhe amusaba ko Minisitiri Mutamba yakwambura ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu. Minisitiri Mutamba ashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika mu mushinga wo kubaka gereza nshya Kisangani muri Chopo. Umushinga wose ufite agaciro ka miliyoni 29 z'amadolari. Radio Kapi yavuze ko kuwa mbere ubwo Mutamba yari ku rukiko Kinshasa yatangaje ko Mvonde yahoze ari mu itsinda ry'abari bashyigikiye Joseph Kabila ahamya ko ryari ry'amabandi. Ati nkubwire ko yahoze mu itsinda ry'abashyigikiye Kabila ry'abamafia yashatse kunsebya no kumurabika. Muhabwire ko Imana y'abakurambere banjye ikomeye kurusha yabo. Muhabwire muti sintinya gufungwa nditeguye. Bavuze ko nongeye muri Tanzania mubwire ko naje hano Kinshasa ku rukiko kugira ngo duhangane. Mu mwaka ushize Minisitiri Mutamba yasabiye Mvonde gukurikirana n'urwego rushinzwe iperereza mushinja gutunga inzu ifite agaciro k'1,900 by'amayero mu Bubiligi nyamara ngo adashobora gusobanura aho yakuye ayo mafaranga. Minisitiri Mutamba yatangaje ko yiteguye kubaruza imitungo yose ya Mvonde no gukora ibishoboka byose kugira ngo iperereza kuri uyu mushinjacyaha ari gukorwaho kuva umwaka ushize rirangire. Ati ntabwo umuntu uri gukorwaho iperereza yafatira icyemezo Minisitiri w'Ubutabera. Iri ni ikosa rikomeye ry'imyitwarire. Nabonye yatangiye gutumiza umunyamabanga mukuru wa Minisiteri y'Ubutabera n'umuyobozi wa gereza nabujije kujyayo. Mu mwaka ushize kandi Minisitiri Mutamba yahagaritse Mvonde by'agateganyo nyuma yaho abashinjacyaha n'abapolisi bateye urugo rw'abadiplomate b'Abafaransa bashakamo umwe mu wari ucumbitsemo.
inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa itariki 22 uku kwezi turimo yashyizeho komisiyo yihariye ishinzwe gusuzuma niba Minisitiri Mutamba akwiye kwamburwa ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera.